Yami Islamu. Aye fra aye nsira aye animonyam aye nsira kodwo ampa me bayi areta momra na munya aye ntwitwa na ka busa fa ba aye wo hu se abusuan fo ya ba Ghana fo ya ba animonyam fo ya beta acham na ife na ono Hi, Xposed GHF from Ben Bruce. Patricia, I'm now from your major so. O subscribe and patch subscribe my now obin to me share movie. Kwaku menu. Or YouTuber, or say actor, yena Kuma wood near Nimna no or tricky fruits near Kama. Now I said trend be a cost because Nancy as Matessa Salim consider why now Kwaku menu strong man pow. Nancy it is on any yin someone to be an yin na ye bompa sanke be cause our idea obia and kase njai nemu na our any guye na guye no ye ne Kwaku menu kasa or say to be frank no mom dear worry ma was say onu mom dear no worry ma papa into oba ni hu a na ontimi enyina no o say ma dear no worry papa na wenyina akoti no omo kai oba ni tu kwan no na me se okoja aware ni ese aboa bi wu a eno na bibi fifie nanse ya bibi ekoso internet so ehu kra yanti a Kwaku menu yire na waja no wakofa Obroni yesi Kwajo Obroni eni yesi Kwaku menu ti eni yam gina pram yango yamra ne kwahwe ba matchdown ye besi wow Mr. Mrs. Sayefe obi asoro camera asu eso best in kwa de be hunaka obi asu le to omo so wow Jesus Christ camera sewa eso best camera kwa no o camera sewa best in kwa de Kwajo o matundi Kwajo nidini Kwajo na krom ana Kwajo do nyane ya wonu ko siala na jara na brada ana memeda esi amama ni di ene mma na Ghana di so kan na ye ntwanya Ghana di ni ye di be ya Kwajo ni ajwa ba force di ntu Kwajo o fe Kwajo no Kwajo ni ajwa sa wo nya Kwajo o fe nya mi za bro fe de bibio mpo Kwajo Kwajo, I love Kojo. I love Jay. She calls me Joko though. Okay. Yeah, now what you are the back. Yami Islamu. Aye fra aye nsira aye animonyam aye nsira Kwajo ampa. Yeah. Me bayi. Areta momra na munya aye ntwitwa na ka busa fa ba aye. Wo hu se abusuan fo ya ba Ghana for ya ba animonyam fo ya beta acham na ife na ono so ya masho Kwaku menu you find the strong man of Ghana me dey o movie otimi so bi no awoso ni sei na nipa ni nyina ni high ai but see ewiase me wa say ba ko pa meka there is no good husband there's no good wife there's no bad husband there's no bad wife obi ntiri ameka na se ni amepa che ne se ni ene ote won chen na ususo e bad no obetimi akonyi obi no aware na obe perfect fit for the person onti ase yes ewiase we obi an ne suban mi suban ne usuban se enhia it does not make me a bad person there be menye good ma ba me good mobi yes mu a mo sresre Kwaku mempa choma mo sro bia aware eya yonkofa no hia ne tebe ye bom ya ba na me yire on tare me ho
me buy na mehia no asase so and then BBC na me say me ntimi nwan bi ma there's nothing wrong life goes on that's how it should be but me patch will say enkojina me bi na nka nkyere be ma bi say wo unhia be ma bi oba bi ti say me da oboa also be ma enkojina me bi na nka nkyere oba bi say unhia me so be wo boa near also at the very west demon ankasa no obi cry more demon nana ono so sa type no pe wo say wo yire opepie obi so pe oba opie ne yire pie ti wa bo also so yire pie dodo when ye obi so pe oba hye dem nti ye nyina ye vice versa ne ti a mistress on it say wotimi hu ade we ya e ma hu se awiase senya wotie na enye saa na metie woti ni nzabesa we kana say enu nti ukwa aware a make sure say obefa ni awone ne compatible sa wo hwe salinko aware egu ye a ene me so mate say ono so akoware a eya say most of those marriages no me ware Kwaku Manu woya oye Kwaku Manu oye actor me ware salinko obi anim no. But do you really love the person? And as what I say, beyond the fame, the love is there. That should be your main focus. It should not be how big the person is. Now we share and now worry. I worry be brave. Niamenya wo ba ne ho. Niamenya wo be ma ne ho. Se suban bia me pese etuo bi eso anantuo bi eso se ne nufu tatra ba eno se ne yebesia no ne nufu asoso nti ba nya no ne de ware ese wo hwe suban na hu se mi suban no sa na ti ana na o ware so na enkoyi a be bold enough to tell the woman say it's not working o your boss catch you say it's no more working. But it can work somewhere else. And can ekojama bi nka say nipa we ni onya ware obuwa obenya ware ma yema hyew. And no hwe kisa Kwaku Manu X5 ota. Obroni, say friend no, kwajo Obroni. Eti wo a wo hwe me nyampa say wo ti ase a ne say. Okoware make sure you are both compatible. I expose GHFM Bamboo social now from here. Major so subscribe here. Subscribe no be Manu Siba.